Ole clear tu te chi bai le vekule tun tum video a chuan Donald Trump le Bishop inkar chungchang tuna internet a viral me khi bi chian na kan nei vele donanga he thil thleng zet hi chuan mitam tak ngai ven a hlowa tin chu ba ka mitam tak makti a hlo bok Donald Trump a US President somli pasari na tan laklu ani ma khan inkhom na antelti video masalama khan kan tar lang to he inkhom na thil thleng hi tunlaya viral le mek chu ani Donald Trump chu President Inaugural Prayer Service Tholenia Neya Khan Bishop Marian Edgar Bat Episcopal Diocese Washingtona an leader chuan ngen na President nena hian aneya chu gay lesbian transgender naupang tin chu baka an rama danlova chengte zongjong chunga khongai na lantir turin President nena hian tlang takin thua soilai hian angen ani. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country. He thil thleng hi biak ina thil thleng ania he tianga tlang tak maya pui thiamin biak ina nge mai Donald Trump US President nena ngen na asiam hi chuan mitam takin apom mai po an ring he yang ni masela thil thlen dan hi alet ling hlok ani pui thiam Marian Edgar Bat chuan tiang hian soya khongai takin kan rama mitam tak lau thong taka ommek ten he na hian I khongai na lantir ram turin kange na che kan rama hian tuai mani an pui kopching lesbian tele mani ni na thak transgender naupang tam tak an oma Democratic Republican le chungko tam taka te po hengmi te hi anom mek ani tundin huna hian lau thong takin anom mek bok tin chu ba ka kan rama hian mitam tak refugee a lo lut an ram tlan sana kan rama lo cheng mek te an oma hengmi te hi kan sia thau angin an rama boina na sa taka chuaka an rama indonara thak taka thlena wangin himna zongin kan rama anon luta heng ral tlan tam tak te hi an fa te chu tundin huna lau thongin an om meka an nu le pa te chu lakbo sakin an omang ti chu an lau hle chu wangin hengmi te chunga hian khongai takin I khongai na lantir ram turin kange na che tiyin pui thiam hian biakin chunga in khom na an nei mek lai hian Donald Trump hne na tlang takin angen hi mai ani hetia in khom na an nei mek lai hian Donald Trump hi tlarma bera thuwa ti chuan akha tokin chuat lam chu amel deuh reng ani heti mek lai hian Vice President JD Vance eroin hetianga pui thiam mewin biakina hetiang thu aron soita ka chuan mak atiyin angai na aselo hle ani soita kang khan Donald Trump tan chuan biak in chunga meu mai pui thiamin hetianga ngen na asiam hi chuan athu hi lak om tak ania athil lo rom man to te po athak nge yin arin om nima sela ani hau lo mai Trump chu in khom na service an nei zon hu hian reporter te chuan an in khom service chungchang chu enge an ti chungchang zo na an siama Trump chuan ting hian a chang ani tha in ti vem a phurom in ti vem a phurom te chim lo chu ni kha in khom na service thatak chu ni lem lo ni kha chu wangin kha ai tha khan an la ti thei ka ring ti in Donald Trump hian ne so zet mai in pui thiam thu soi chu enga ma ngai lovin athil tum ti lo tling nge nge turin aron chang ani. Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? I didn't think it was a good service, no. Thank you very much. Thank you, Press. Thank you, Press. They can do much better. Thank you, Press. Inside. Alandanin Donald Trump hian in thlan ma
thil tum sang sang alo soi to te chu ti hlo thlin tumin thei to pa chu don ti chu alang chiang ta hle a pui thiam te me puin thil tum chu thak tir le tum po ni ma sela thak atum lo ti chu heta tang ringot po hian kan hu chiang viu o me voin January ni somni pani ni lai ni kumsan hi somni panga hian Donald Trump chuan Truth Social platform a he thil thleng chungchang hi tarlan na aron nei zui le a Washington a pui thiam chu miten tak ani thu soin ngai dam dil turin a phu thial ani a chan chu US President meu hetianga pulpit atanga ral tlan le mongko hur ta chunga khongai na lan tir tura ngen na siam awang hian aza thakin aten tak zet ti hin pui thiam hi Donald Trump chuan akap le tani pui thiam hi Donald Trump chuan akap le ani Donald Trump chuan Bishop Tiago National Prayer Service thole nia kai shui tu le thu soi tu kha miten tak ania drama khotu ani bok ti hin Truth Social platform a chuan Trump hian azia Trump chuan Bishop chu ama ko ran nge chu politics khovela shoi luta khongai na le mangai na pakhat ma nei lo aw tang ringot po khan miten tak ania mi smart tak ani lo bok tin Trump chuan azia ka Bishop Marian Edgar Batsu soisel na nasatak achak chuak ani ti hian Donald Trump chuan soi chun somin kan rama raltan tam tak dan phalowa lo lu te hian kan ram mi le sa engza chi nge an tha po hi engma asoi lang lo tam tak chu jela dalu ani baka athente chu mental institution ril ru boi da khom na te da ania he thil thleng hi US a chuan poi khoi na lian tak thleng anerngot mai ti yin Trump chuan a soi hetianga thupa ngai lo tak a soi pi lama hian inkhom agai shoi dan po chu thilbo ring tak nin tak ani thu atar langa kha pui thiam nu le a kau san khan mi puya ngai dam di lan ba ti hialin Trump chu atong chuak hetiang hian Donald Trump chuan social media lam thleng poin pui thiam soisel na hi achak chuaka hetianga a viral chhota ka chuan mitam takin Trump hi an support boka achan chu America nge apo hian mitam takin an puin kopemo transgender ang chi te po an ngai thei to lova America chu thiang hlim taka din an du to a ni masela heti mek la hian Donald Trump a ngei tu le hotu tam tak an ombele boka achan chu athil tum sang sang te hian mitam tak an ni na kong sang sanga ngong ane don wang ane chuti lain pui thiamin hetianga inkhom laya US President nena meu ral tlan le mongko hur te chunga khongai nalan tir tura angena wang hian mitam takin an fak ve thunga mi huai sen ti hin an ko vele bok hetianga viral tam tak om me kara hian pui thiam bat chu interview an nei pui vele a ani chuan ting hian asoi vele ani tlang tak maya US President nena ngin na kasiam na chan chu mitam tak keimani mi le sa ngei po lau thong taka mek te anom meka heng te hi an khongai thak a LGBTQ community baka immigrant community a ngei te po hetia lau thong taka mek te hi anom awangin oisen takin Trump chu ngin na kasiam ta top mai ni kha tihin asoyane ui thiam bathi kumsom ruk panga upa ania Episcopal Diocese Washington a first female spiritual leader ania mechia chuan leader masaberani ti nani chu kumsan hi som pakhat atang to khan hetiang hian kausan enkol na hi alo thok to ani tuna Washington a bishop ani mapo hian St. John Episcopal Church Minneapolis a kumsom ni don chu pui thiam na alo thok to bok zirna lam chu University of Rochester upstate New York ka azo fela ichuan kumtam tak chung chu New Jersey le Colorado wa te hunamang le ani tuna kan ngai thak tak kha internet lama viral mek ania kan shit chop angin Donald Trump an US President laklu nia inkhom an nei na gender pani chau anom thu asoya mi pa le mechia eta tang ringot po hian Donald Trump an Bishop ngin na chu
ti hlo tin atum lo ti chu a chiang hle a chu wangin mani an pui kop le mani ni na thak te le dan lova US a cheng tam tak haral tan te chuan tuna hian lau thong takin anom meka Donald Trump a ro rel na hnoya hian nuam takin an khosa don lova US hi an chu san nge nge don ba ka torna an nei don ti chu thil chiang tak anita sarkar na an chele tak sia chuan Donald Trump hian thei top chuin US siam that na hi athok chole dona chu wangin atur tok anom don ni in alang ole khati zong kha tun truma kan ngai thak te chu ani e video dot lek ani mole vek don ni